Nakaliang kinong yalam jong ka parti NPP nong po blok umdan kilayo banya kenduk mencak sengi ka arpuai terik uno para ara jarar pulai yau presiden jong ka parti bad ubalong ru kumju u deputy chief minister jong ka jela uba presiden tensong hakaba nakaliang kinong kersan jong ka ne ka parti kilayo ban pensngau yo u ya ka jing e bad ka jing jinjar jong ki pai ba ban yo no yau surok na nong po umdan bad sonapur road Hakaba nakaliang u deputy chief minister ulakular ban sanction no ban pentrai kam no yaune usurok shan. Hakaju kapor nakaliang kine kinong ilam jong ka party kilapan pauro ban ay jeng kershan ka bapura nakabenta ka MP election ka bansawan ya kaba hapo jong ka party vote bang kaladon kan duna ya ka henyaw hajar vote ayay bad ban penkre ro kumju nakabenta ka MDC election. Ka MP election kalajak. Jadi kita try bas kami juga parti kepada sit sengil gidon kita selap gidon dabe ariong gidon ni gidon keban nyaw hajar kebut bang jongi adu po ke MP election ni suatu bang kita skam mah min ya cekma nama gide kita try kam basit am juga parti ni nge ba ka parti banjok kandidat ni priang ino man kasihan tambah Akabukod yung election pada kita ni kinang kersan jumno di bawah ba day namar bang kersan mangi bisa jauh ada ngi kersan kopi ba nyaw hajar bud ngidon kabut bang jongi nyaw hajar bud ako persuasi ni priang ki bawan kersan tambang itim pada yo hadin dalak job pada kiong day ba day mangi ba penjob kata kawai so ngidu musim na mangi ni dah song kemen hadin berpisun kum ni presiden dan state ni seorang berpikir tidak snow don bok ban priang buram ini kom kejim kadang jujim buram ngin tapti ya ai pun berangkat sa ide dibayar bayan dari surah nadu nopo seduk belkuri seduk sunapur kamar mandi ria kata dirasa sitom sisa kini ki menai beladan kejibuan jeping ngai sekaba kan budak kan bu Nomor yang hawan hati kita oleh air dan hidupnya. Jadi guys kamba kajiwan jepi kajing ut jingnam jongi kino kikam bersiham juga parti dan penselo yapi ba midon ka obligation ban pensok ya kali kawan kawan. Ya haipur balkot ni penselo hapi ni don dekat hapi don berka parti kita kino try bersiham nang desa kemat gilangnya kemat mendin gilayo ya selok tadi. Tong aparin kandidat ketua nemot idon kerja kermen waskan bagi lagi dikit bok kedua yang yapi kubu presiden bah kerja ngalam jupi ka parti kandang klaim bagi lagi dikit bok kedua pindang sat nak kala lagi dikit nak keteng jong baru bagi dan nama ngiyok nak bagi keren bukti boleh sibon kerja wan jupi sa boleh sibon